Selam dostlar. TMTV telekanalında qabatdan təmri kürəş tapşırığı həm anın alıb barışısı min Bolad Beyramov hər barışağızğa da qoynar selamlarını yollab qalam. Təmri kürəşinin 10-cu yubiley sezonu devam etə həm sizgənsizdir. Hər atna sayın bu sezonda bizning tapşırığımızga əli birinci tapqır kelişi qonaqlar sonu orta. Həm bugün də əligi studiyada payda bolacaq yigitimiz Təmri kürəşdə birinci tapqır. Ул кергәнче әйтим әле, менә бу Күкмара табасы һәм дә аның арасында зур бер уртаклык бар. Алар икесе дә Күкмарадан. Каршы алыгыз, студиябыз кунагы яшь, инде популярлашып баручы талантлы җегетебез, җырчы җегетебез бит әле Илшат Сафин. Күкмара, Күкмара, ерагаймасын ара. Сағынырсың сарыға, ерсың шитілерге кетіп қара. Ай, бала шақтан яратам бұл жырны. Сәлем Илшат. Сәлем Латабай. Менә бит Күкмара җегетләре дә безгә аяк бастылар. Латабай менә бош кире яратмыйм. Шуның өчен инде мен Күкмарадан булгач, монда сезнең Күкмара табалары бик күп күреп торам. Шуның өчен миннән менә булса шушы үземнең яраткан тәмле ризыгымны сезгә тапшырыйм әле. Күкмарадандыр бит инде монысы да. Шулай дип ышанасы килә. Күкмара дигән. Күкмара, бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән. Ай, рәхмәт Илшат. Рәхмәт бу иштәнәчләрем белән бергәләшеп чәчербез. Менә бит вакыт дигәне. Кайчан гына әле безнең концертларда чыгыш ясап йөридең. Хәзер үзең менә бу бик талантлы җегет. Әле әйтәм бит безнең концертларда җырлап йөргәндә дә тамашачылар бик нык җылы каршы алалар. Әйтәм менә бу җегет әле әйтәм Алла бирсә моның киләчәге яхшы булачак. Безнең кул җиңел бит. Сезнең ярдәм белән Аллаһка шөкер. Кул җиңел. Сезнең кул җиңел. Инде син хәзер үзең сольный концертларны куйдың. Уникста Казанда шул бит бу зур күрсәткеч, әле тагын концертлар куярга да әзерләнәсең, әле кабатлап. Шулай бит. Менә безнең Аллаһка биргәнебез өстәмә концерт 21 февраль көнне. Менә бит. Аллаһка шөкер. Мен синең өчен сөенәмен, Рәхмәт. Янта талантың бар, тырышлыгың бар, ләкин пешерә белмисең дип ишеткән идем. Пешергәнем юк. Нәрсә пешереп бирәләр, шуны ашыйм. Шулаймы? Бүген беләсеңме, кызык бер ягы бар бу тапшыруның. Бүген үзең пешергән ирне ашаячаксың. Кара, белмәү гаеп түгел, татар халык мәкале белергә теләмәү гаеп ди. Без инде бик күп дөресрәге, мин монда бик күп җегетләрне пешерергә өйрәтеп җибәргәнем бар. Өйләнмәгәннәрендә, өйләнгәннәрендә беләсең килсә. Әле син уйлама, өйләнгәч өйрәнәләр дип. Юк. Әле өйләнеп ашарга пешерә белмәүчеләр дә бар. Яра, тапшыруның шартларын хәзер мин сиңа аңлатырмын. Монда безнең инде пәйда булачак ике төрле ризык пешерүчен продуктлар, ризыклар. Син башта берсен сөйлисең дә, кемгәдер шалтыратып, аннан соң киңәш сорыйсың да. Карагыз әле, ничек булай икән? Әни! Яисә, апа! дип ямен. Ярдәм сорыйсың да. Аннан соң шуны пешерәсең. Тапшыру ахырында телефоннан күрсәтәм, нәрсә килеп чыгара тиешлеген. Әгәр дә якынча бер 80-85% якын килгән булсаң, сиңа тапшырыгызны генераль спонсоры, партнеры булган Күкмара металлсавод заводыннан, якташларыннан да бу Күкмара табасы бүләккә. Юк икән, юк. Тырышырга кирәк. Юк икән сатып аласың була. Син аларның кибетләре якын, Күкмарада беләсең. Әзерме? Әзер. Әзер булсаң әйдә Илшат. Илшат, менә монда әгәр дә сызык сызсак, монсыннан бер төрле ризыклар әзерлә бар. Ризык инде ул, бер генә ризык ул. Монсыннан бер төрле ризык. Минем аңлавымча кайнар ризык булырга тиеш. Монсы да кайнар ризык, монсы да кайнар ризык. Менә күреп торышка, карап торышка. Мин монысын чамалыйм. Ләкин монда әйберләре күп бар. Комыр бар. Комырдан кырыгарак тигәрбез. Комырда бик куркырга кирәк түгел инде. Ул бик җиңел кебек миңа әйбер. Монсы да катлаулы түгелдер, ләкин мин башыма килми нәрсә икәнен. Монда балык бар. Монда безнең балык күренә, лимон күренә, сыр күренә. Монда безнең ак дөге дип әйтелә инде бу. Дигәне монда пидәгенә салып пешереп алырга була инде. Бу гарнир дисәң инде белмим. Бәлкем бу тукта запеканка дисәң инде. Катлы итеп пешерсәң менә моны балыкны чәйдең, тегесен куйдың, монысын куйдың. Балыкны әчеп просылдыр ничек? Ай. Монсы ничектер күңелгә якынрак менә монда. Миңа. Батай сезгә монсы якынрак шикелле, әйме? Әнисә шәп була дип уйлыйсың, менә кара. Бутлар кара, бутлар. Әйдә, нәрсә нинди фикер итеп карыйга дә. Менә мин күз алдына килә Күкмара табасы, әйме? Күкмара табасына мин менә бу мойны. Монда духовка миссияңа ярдәмгә дә килә. Әйе. Менә комыр менә. Бу монда ботны комырга төрәсе булып чыгашты. Чөнки берничә балар күрәсеңме? Монда Шәһәр бит әле әйттереп.
Ішіне тутырабыз жин. Суған. Бәрәңге, Суған міне бұл. Гүмбә, шампиньон. Бәрәңгені де. Әйде, Алла тапшырып, біз міне шушысынан башlayық әлі. Жоқ, алай түгел әлі, білесің бе, сен шалтыратып сыр әлі шылай да. Мен айтермін де сен. Шартлары бар, бұны ердем. Сен ердем, сен ердем сұрасың. Міне қазір уақытта кімнен сен. Қазір мен Сенің әнейің аш суға ұстадыр енді ол. Менің әнейім, ана Апам. Апайым бар, апайым қазір уақытта бағалар біле, оның уақыты жоқ. Әнеге шалтыратасың? Әнеге шалтыратып барайым әлі. Әлмира. Әлмира апа қазір. Әнейім, Алла тапшырып. Сен айтмағансыңдыр, мен сен шалтыратам деп. Тіге громкиға қой, мен яқынырақ тұт, еме, неге? Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, Аллам. Сара сен, сара шолай. Көкмарада, неге олды? Көкмара өзің? Аш көжей. Аш көжей? Міне деген, міне мұндай ауыл. Әнейім, әссаламу алейкум, қайырлы күннен жихалларың. Aleykümselam, Türkiye, özüde Türkiye. Evet, әне, Аллаға шүкір. Әне, сен әйбірді, громкий связда, мен қазір уақытта қонақта тәмлі күрәшті. Әлмира ханым, саулармысыз, Болат Байрамов міне мұнда, мен. Туры эфир тәмлі күрәш тапшыруға, улығыз келді әлі тапшыруға, бірінші тапқыр Алланың рахметі. Міне метем, өсіп жетті. Ләкин мұнда сіздің ердем керек қазірдігі. Хәл әхвал білішу бір, ол қазір бір жайсызырақ, оңайсызырақ хәлді. Әне, міне, сізден ерден сұрап шолдырдым, әйме, міне мұнда менің қошыда екі түрлі, нәсе деп айтыр әкірегінде? Продуктлар десең де бай. Продуктлар деп айтасың келе, әйме. Сен мұнсыңна селейді. Міне бірсінде менің көз қошында тұра мой, әйме, бұл мой. Сыйық май, ансалғыша. Сүт тұра менің қошыда, әйме. И қомыр тұра. Қатлы қамыр теге. Қатлы қомыр бұл, әйме. И әшілген біздің мұнда бәрәңгі, бір юмыры суған, тауық бұты, 4 тауық бұты. 4 тауық бұты һәм май инде. Ақ май. Ақ май. И гүмбә шампиньон. Менә шушындан бір тәмлі бізге бик әйбәт ризык әзірләргә кирәк. Ay ulan. Бұлай тіріп мәшәқатләнгән жоқ бит біздің ауылда. Мұнда бар тағын балық білен, балық дүгі қәм ешілшелер міне. Ешілшелер баклажан, помидор, татлы бұрыш, суған, сыр. Міне анын нәсі әзірлі бұла. Бәлкім қызыл балық енді бұл, қызыл балық. Salat trendi olur. Салат. Мында әзірләр керек. Не? Жоқ, қойнар салат та бұларға мүмкін. Қойнар, міне қойнар істеп айтайын біз ойында. Мында біздің балық, сыр, лимон, ақ дүгі. Мында біздің помидор, суған, перец, баклажан. Бұлай көз алдынан әлсәдір келмейін dey ме? Тезгені. Özgüne ha ucap tuturalmayı ben olayına. Ярар, алайса біздің. Ярар, біз өзіміз маташтырып барарбыз енді. Яра, біз міне Бұлатай бірі нәсіне болса да пішіріп шығарып демән, рахмет. Пішіргеш, не? Әзірек алып қайтып, итер біз. Deme, evetler işler, isterli bulsun. Яра, қайры сағатта бізге. Рахмет әлі, ема, исасам боласыз. Пока-пока, не. Эх! Яра, бізге қалды. Нәрсе әршейсің, әйде. Мана, білмеймін. Бұлатай мұнда әзірек сен ердім керек, мен ғайыма, міне бұлшып Жоқ, жібер мен сен бұлшып жібергенім кем, мен мен еткенше, мен шой деп шамалайым. Әйде өзі біші. Міне біз іші өлейбіз, міне шатты өзі бізге нешік керек, шолай пішіреміз. Қомырға тұрабыз. Қомырға міне суған білән шампиньонны нетеміз де, табада қыздырып алабыз да. Ішіне салабыз да міне мұнда, тұзлайбыз, бұрышлайбыз. Әйме? Шалтыр-палтыр. Мұнсынан нетеміз, әйде, мәселе. Бұламық қасибіз, гарнир болар. Болды. Еме? Әйде, Шолайра. Ола тапшы. Сет бұлғаш аңлашайын, ол бұламыққан әстер. Ма сет бұламық, еме? Асы гарнир. Гарнир, шол, болды мәне шолай керіп. Аңлашылды? Болды. Алайса кеттік, ішлейбіз. Шолай тіріп Илшат Сафин бүгін менің ердем білән, әнесі ердем ет алмады шын. Бірінші тапқыр өз ғымырында қатлаулы ризық пішірі. Хәтті әнейінде пішірген үйі ғылы білесің ме? Мұнды ебіріне еш ол? Сен қазір мұны бесен пішірге еретім, қойты, аш бұжыда, бояларда, сен еретесің, алай түгіл. Қарай, ерету бір, сен қойтып пішіріп сыйлайсың аларыны. Міне әнейім, ғымыр бойы мені сыйладың, ашаттың, міне қазір енді мен дә сізіне шолай сыйлайым әлі.
bir rizq ilanib qaytdim deb. Amin shulay bo'lsin, ayya. Qara, былай, ayda biz bunda garnirga bulamoqning chiqib pishganini bilasizmi, nima? Ayya. Ul barangi So'g'an. so'g'on solsam bo'ladi, solmasang bo'laydi. Sut kerak boshqa hamma. Boshda barangini ikkiga to'g'risingda, dirsilarga yorasingda. Mana bu kukmara kastrulida uzatasing. Ayda. Bo'ldi, Alloh topshirib men boshlayman. Ayya, bismillah aytib. Bismillahirrohmanirrohim. Молодец! Men ham ko'rdingizmi? Almira bitalaning. Ayya. Almira opa, o'zi kishda. Nishik tegis-kishda qaranglar. No, молодец. Былай bo'lg'ash bular. Bismillah. O'zi, bunsinda o'zi kishda. Bu bilan tobi qarab turam, bu big. To'xta, yumurta qizdira bilasizmi? Ko'k aytasiz endi. Onsi. Men filmda qizdira bilaman. Filmdan qizdira bilasan? Film pishirada bilan qizdirada bilan, mayli. Filmda bo'lsa pishirada bilan. Tugani. Qomirga bosib itlarini Yo'q, anglashla, qamir bosansin. Yuzimda qamir bosir g'ayrat men. Böyle. Ne? Shashlik. Osha g'ayratam. Ha, yara. Ani makaroni, matsatsoni по-флотски. Yo'q. Mana tega boshda ne? Farsh bilan itni asisingda makaroni pishirib isna shiltir. Bittimi ne? İnşaat indi bulamıq. Hazır deyərdik bir dəfə. Qaynam şıqastığına qaldı. Biraz tuzla salsaq. Tuzla salsaq jibərək. İyi. Yara men hozir o'zim shamolayman deyman tuzni. Alloh Sen topshirib. hozir bo'lay ishla, qara. Ketdi. Yara bir. Yo'q, biz bitta suv tugamiz. Ha, ayy. Biz barangaga singarga tesh biroz. Qarang, mana men bunda tabani ko'kmari tabasin. Qizdira qaynarlatira qo'ydim. Men moy solam, deymi? Biz bunda so'g'onni qizdirib olamiz. Mana so'g'onni ham gumbani. Boshqaga kirishaymi? So'g'onni uzatib, qardash. To'g'ri bilasizmi ish so'g'on? Qariq, qariq. Aha. Сразу что? Ikkiga bo'lasing kelmaymi? Ayamni yo'q. Dirasiz, ikkiga bo'lib, shiltir. Yo'q, vog'roq bo'lashaq. Vog'roq bo'lsa bizga ani qomir ishini soluv joyliroq bo'ladi. Ayya, shuni Anlaşıldımı? Ayya. Pishaqni bilasizmi? Albatta, seniki. Sen bu ishni ishlagan arada meningda sponsor bo'stirganda o'zimizning jili to'rsiz yo'q, ikkiga mana voy, hozir tutasini ikkisini qo'yasan. Shaltir ega. Barmoqni ikkiga kurmaymi? Biz maxsus pichoqlarni o'tkirlamaymiz. Agarda birinchi taqir pichoq tutishi kishilar bo'lsa, yaxshi barmoqlarini kesmasdan ishlat. Topshirig'imizning general partnyori Kukmara Metal Zavod zavodi. Kukmara Saudiya markasi o'zimizda Kukmarada yetishtirilgan haligi shap, zamoncha, endi vaqt bilan sinalgan savod sabalarini olasiz kelsa internet kibitashda zakaz berishga mumkin. Hamda endi ularning bor hali ofisial kibitlari, rasmiy kibitlari Kukmarada ham Qozonda 4 adres bo'yicha. Babulyukin urama 114, Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Saudiya o'zagining birinchi qatinda, Musin urama 23B hamda endi Leningradsk urama 27 bu baxtli kibitining birinchi qatinda. Tezdan jamaat 23-fevral vatanni saqlovchilar kuni mana bunday tobalar tugul, qozonlar, uchoqlar, o'zingizning yigitlaringizga, irodlaringizga, yeysadagi shashlishnitsalardagi kaptilnitsalar olib bersangiz, ulardan da baxtli chiqmayacaq. Mana shunday ekan. Billahi men o'zim shulay ishlayman. 8-martga mana bunday tobalar 20-fevralga esa irodning tug'an kuni bo'lsa, mana shunday qozonlar bo'lar ekan. Yana ishlagi shulay. Yarar, Irshad. Agar sizlar chegin seni turasiz, sen birinchi topqir bizda men bilan seni Kukmara yigit ekan, sening ating, aning Kukmara rayoni Oshbuji ovulundan dik motor tabiatli ovul, anda shunday biktirish holi, bitnisi dinli. Aytirga kerak hali anda. Haram, kibitlarda haramlar yo'q. Kibitlarda haram yo'q. Mana men shoqqatib qaytganim o'zgan yo'lim mana Savonqida anda sizda bo'lib. Shuni xatli ko'ngilli anda konkurslar xalqqa ayrat bilasiz, mana Oshbujilarga ayrim salom deyman. Ayya, zo'r salom. Sen bor opang bor, opang-ki, o'zingizning sening plемянница bor endi. Opayim hozir vaqtda Qozonda motorxona yashayapti. Ular Qozonda yashaydilar. Ikki bola o'stiralar. Ovulda demak ating-aningina. Aytdim, aniyaya. Ular ovul xo'jaligi bilan shug'ullanar anda. Tagi mallar, sut, oshliq, tegese bo'lsa, Ilshatda bo'lisha ide qo'yshandir. San'atga ketgancha, jirlay boshlagancha. Qozonda oshaga bitgach, qaytib kelmishcha bo'lmaydi. Tega itim bitgach, barangim bitgach, o'zi turadi. Ayy, shulay. aybat bo'lganmi? Aybat. Yo'ri. Yo'ri, irirak, конечно, no yo'ri. Hali buni oshaga aybatroq u. Aybat. Hozir ham to'g'ri kerak-mi?
Әйе, сөйлейтір, әйе, ашарға біткәш, ауылға қайтып. Ие, біздің битінде Қазанда яшейбіз. Ашараңа итің біткәш, бәрәңе біткәш, ауылға қайтмышы болмай. Солай. Деймәнем, қая бір малның бір бұтыңына бирәлі деп, Әйе. бір сараңына бирәлі деп. Алар бирәбез улым, ләкин башта әнә теге 5 суты, жер синеке, яисә бәрәңгеләрне баздан күтәргә, яисә маллар асарын тартып кирсәң. Ие. Синеке менә күрдеңме? Исендә калдымы? Исендә калдымы? Шулай эшләсәң, без сиңа бот кына түгел, әле 3 дистәк үкәйдә төреп җибәрербез. Шулай ярап буламы хәзер? Илшат. Ярап. Мин беләм, синең концертында әтиләрең килеп синең өчен бик каты сөенделәр. Синең 12 концертың булгач инде мин фотографияларны карап бардым социаль челтәрләрдән дип әйтик, шулай да инде теге уен ашына бергә, синең Казанда концертың булгач мин инде социаль челтәрләрдән карап бардым. Әтиең бик нык сөенде синең өчен, бик нык горурлык хисе кичерде. Менә улым, шундый артист ул. Чынлап та алар сиңа ярдәм итәр менә иҗатыңда, мен аңлыйлармы? Яисә улым нигә бу юлны сайладың инде дип менә бит. Yok. Минем эшлекем дәвам итәр дип әтиең. Yok. Миме алай. Киресенчә дәге дөресен әйткәндә, әти битне безнең кичкәннән бирле шушы авыл җире белән эшли, теге җирләр белән эшли бит. Әйе. Наоборот, безнең менә әти белән әни минем инде шәһәргә китүемне күбрәк теләделәр. Ни өчен? Авылда бу көндә эшләргә, анда авыл халкына бер ни ялы юк, ни юк. Менә ичмасам шәһәрдә үземнең яраткан эш, алар мине үзләре авылдан куып җибәрделәр. Шулай. Әйе. Менә син Олар мин күрәсен күрдем, но син күрмә дип әйттеләр. Авыл туендыра бит әле шулай да. Мин менә техникада бер нәрсә мин бөтенләй бер нәрсә белмим. Син трактор җитә беләсеңме? Мин КамАЗ, мин бит кичкәннән бирле КамАЗда йөрим. Тракторда йөрдем. Теге ватылса ремонтлый белмим, но рулена утырып йөри беләм. Эшен рәтен беләсең. Рәтен беләм. Әйе. Ой, бай теге эстрададан китә калсаң, димәк авылга Кайтып КамАЗга утыра алам, әйе, Аллага шөкер. Алайса әфәрин. Ярар, менә бала чактан синең җырлавың ничек булды? Син музыка мәктәбенә җырдыңмы? Үзең үзешчән җырлыйсыңмы? Җырына җырладыңмы? Минем әтиянең берәрсе, кем бабалар, кемнән килде сезгә синең гаиләдә? Ләкин син турыда бер нәрсә белмибез. мин гаиләне җырлы, моңлы гаилә дип әйтәсем килә. Минем әнием дә җырлый, әтием дә җырлый, әле әтием баянда уйный, матур иттереп. Апаем кичкән вакыттан бии матур иттереп. Минем үземнең Сез шундый музыкаль гаилә булдыгыз. музыкаль гаилә дип әйтәсем килә, әйе. Ә минем үземнең җыр буенча, Сабыйга икегә. әйе. Берничәгә. Так. Минем үземнең җыр буенча профессия юк, белем юк. Но тавыш буенча мин вокалга йөрдем 4 ел Кукмараның үзенә. Ну, булган бит инде. Әйе. Дияк ноталар инде ансы. Әйе, дөрес сулыш алырга, дөрес иҗекләрне әйтергә, дөрес җырларга менә шушы белемнәрне мин алдым. Берәр инструментта Гитарда уйныйм. уйнап җырлый Гитарда аласың. уйнап җырлый алам хәзер вакытта. Булган инде. Үзем өйрәндем. Булган. Юк, барысы кирәк безгә Илшат. Ә моның барысын тура бетерәбез. Әйе, ул гөмбә бит беләсеңме? Ул карап торышка шундый күп кебек тоела. Ләкин ул шалт. Ул бик нык эше бетәчәк ул. Бик аз булып калачак. Әзмә суганы күбрәк тә булып калачак. Шуңа күрә гөмбәне дә без салыйга дигән. Иң беренче тута хәзер. Иң беренче башкарган җыры менә. Хәтерлисеңме? Кичкән вакытта. Әйе, менә яраткан, бәлки бала чакта синең гел башкарып, дөресрәге яратып башкара торган җыры менә. Һәрбер Кичкән вакыттан ук үрнәк алып үстек Салават Закишның җырларын тыңлап, аның шикелле ошарга тырышып, аның шикелле микрофон тотарга, аның шикелле киенергә, һәрбер чыккан кассеталарын ярын көтеп алып, ну менә иң беренче минем җырлаган җырым, әйе. Кәрпе булып, яшәрсең әле күпме. Нигә ул җыр, белән хәтерлим җырны әле. Әйе, менә кичкән шушы җыр, менә шушы җыр ошап, менә шушы җырны авыл сахнасыннан чыгып, беренче тапкыр башкарган идем. Безнең бит әле яшь. Салават абый үзенә әйткәне бармы? Салават абый. Әле күрешеп сөйләшкәнегез бармы аның белән? Юк. Юкмы? Юк, әйткәнем юк. Күрешкәч әйтерсең әле бер. Син танышмагансың Салават абый белән? Салават абый белән мин таныш, әйе. Таныш, Татар җирендә күрешеп сөйләшкән бар. Ну, вакытта теге җырны җырлам дип әйтмәдем инде. Ул сөйләшүләр булмады. Ярар. Бик кызыклы җыр иде ул. Ярар. Кичкән вакытта иде. Без бит әле кичкән вакытта трио булып йөрдек. Без 3 җигит җырлап йөрдек бит әле, мин үземә түгелим. Насын белмим. Бергә укыган Айнур, менә хәзер күреп торсалар, Айнур Гараев, Риф Хамадинов. Без өчебез төрле конкурсларга катнашып, урыннар алган вакытлар бар иде. Конкурслар буенда йолдызлыклармы, созвездие? Йолдызларга безнең өчәү катнашкан булмады.
Әйе. Biz şu avul bayramlarında, türlü bayramlarda birge har vaqt şu birge boldu. Rayonda енді, көк Rayonda районда, енді, иә. ауылда, районда, әйе. Андан соң biz әзірәк Усабарғаш деп айттым соң әзір вақыт болғаш biz 2-ге қалдық. Дуэт болып қалдық әйе. Біз мына Рифнур белән Сандуғаш кәдіп көңілге дәйін конкурстар бар я, шында барып орыннан алған вақытлар болды. Сазителер барып қатнашқан вақытлар болды. Но біз 2 тауышқа жыламаңа бізден түсіріп қалдыралар көпшілік. Унисон жылайды дұрек. Әйе, біз 1 тауышқа жылайдық, но дуэтісіне ютайық. Әйе. Шундан соң Қарады сен. Қазанға Бик тәләпшән жюрилар болған әлі сұраған сізге. Анда сізде болмадыңыз мекен жюриде? Жоқ. Сандуғаш керекіңде жоқ ма? Күрмәм şu anda, бармадым. Аха. Мен бұл сақшын өткәп жібәреді. Білмеймін бар табы. Андан соң 2012 жылда 11 классны тамамлап келдік мұнда Қазанға, Башқалаға оқырға, КХТ-ға, ол қазір КНИТУ. Ненде факультетқа оқырға Менің пищевой, химия, технология менің бұл әйбір. Тоқта пищевой деп. Менің инженер-технолог, Профессия. профессия әйе. Технолог, мен әлі пищевой деген әлі пішікші ме екен мәлесін? Жоқ, пішік түгіл. Менің диплом колбаса еді. Колбаса? Әйе. Колбаса екен бит лабаса. Колбасалар керек болса мен қайтыңыз, ясап бере алам. Жоқ, ясы білесің? Ясы білем. Технологиясын. Технологиясын білем әйе. Соң неге? Мына бит енді әтегіңнің есімі? Ильфат. Ильфат абай. Улығыз технолог бар, еме малларыңыз бар дейсіз. Неше бұсың шында бірер колбасный цех ашып жібермеске, ә? Халал колбасалар. Олар бит... Жоқ, біз ана ойлаған ек. Ойлау ол бір. Міне... Ана yıllar bu ойлап ятырға бұлар. Атытып ішлерге керек. Міне бит, колбасник бар екен мұнда. Профессия бойынша ішлемәдіңіз, сүйен уақытта жырладым дейсің. Әйе, мен 4 жылын оқып бітіріп, дипломны алып айтып қойдым ауылға шкафқа. Ол қадыр уақытта шкафта тұрам отырғына. Мен... Берер пішақ, мен де саған ярдем етем әлі. Үшінші курс... Ұзаққа кете бұғай бұл. Үшінші курста оқыған уақытта, Әйе. мен шығардым өзімнің мына бірінші жарымны. Тоттар истратан шыққан уақытым менің 2015 жылда болды. Ол да болса татарша салянка болды, Уникста. Ағайдының бойлары жыры білен шықтым бетінде. Әйе. Әйе. Аннасын біздің біләнді әлі. Сен гастроллерге жүргенің қатырдың Менің шошы ағайдылар шыққаш, сіз мені көріп қалып, өзіңіз білән гастроллерге апшайып кеттігіз. Міне бит инди. Ей, Аллаға шүкір, сіздің ерден білән, Аллаға шүкір. Жыры шәп, мәйтем өзісін тұтышы. Ақыллы жегет. Міне сіздің концертларда міне қатнашыға насип болды. Һәм қазіргі күнде инді. Қазіргі уақытта міне өзімнің команданы жеп, өзімнің түркімді жеп, қазір өзіміз соникларға елейбіз. Командадан неше кіші сенің? Команда біздің қазіргі уақытта 13 кіші. 13 кіші? Ие. Алла қайым. 4 бейші қызыбыз бар, баяншыбыз бар, гитарыбыз бар, кіші қызыбыз, олып барушы, световик, диджей, Ол барушы. Өзің дәрік яқшы сөйлесін қоймасын сен? Мен мәне келесі сезондарға енді біздің пландар шол концертны өзім алып бараға. Мен де шой деп ойлаймын, әйе. Бір ауызға кемерек болар. Yok, өзің әлі сілерге үйренсең, міне әлгіде баяғы сенің Салават абай дейсің бит енді. Салават абай бит ол өзі де конференция болған кіші. Өзі де бик ұста сөйлем тілі. Мен сөйлей білген кіші бұл дүниеде жоғалып қалмаймын. Шолай, дұрыс. Ярар, жамағат, біздің енді мұнда ішіміз бик аз қалып бара. Қазірдің ішіміз. Бұл гүмбәлерім арсын тура бітірәбіз. Мұнда көбірек болсын, ямен. Бәрәңгіп ішіп шыға, бұламық жасыбыз. Нешік міне бұларыны тауықларыны түргенін біз енді көрсетірбіз. Bir неше минуттан соң қазірге дәмлі күреште реклама. Достар, ТНТВ телеканалда тәмлі күреш тапшыру давам етті. Бізде қонақта бүгін еш жыршы Илшат Сафин. Илшатны үйретеміз ашарға пішірге. Міне мұнда бұламығы енді әзір дейілік. Әзір, мұнда уже қойнап шықты. Бәрін кісәліп шықты. Бізге бары гарнирға керек бейтін, шыда бейт. Әйе. Мен көресің, мұнда суған білән. Біздің шампиньон. Әйе, гүмбәк. Міне мұнда әгер де итінің, мәселен, тауықның ақ итін турап салсаң, анасын үстіне сыр ұлып, тауықларға чесең, ол жульен бұла. Жульенні шылай әзірлейлер Илшат ұлым. Міне қазір білем. Аңладың ба? Мұнда ғұммен тауық салсаң, ғұммен башқа бір түрлі ризық. Міне бұлай еттеріп көп ризықлар әзірі бұла. Мұны ғұммен міне бұлай суған білән гүмбә ішсе бірге, бик тәмлі бұла. Біз башқа шәшлейбіз. Мен сеңа ғұммен рецепт үйретем. Мен өзімде әшәгенім жоқ, ләкин көргенім бар. Мен шоғаны шой деп ойладым, или шамаладым, яқынша. Бәлкім дұрыс түгілдір. Мен айта алмайым бет сеңа. Мен сеңа вата бермеймін, дұрыс мы дұрыс түгім екен. Кім біле, бәлкім мен ялғышамдыр.
Мен көп тапқыр ушундай кишилерге жардам этип жолугушканым болду, lekin дұрыс туура келген да болду. Ышанабыз жок шыга. Ышанабыз. Бул да жеткендир, бул мага калса энди булгандыр деп ойлойм. Мен чөнки бул пиширге бар. Яра, анда да пиширер, ул бит әле пиширге тийиш. Булган. Була бу инде Калганы пишип жетер ниде, ана шунда. аш калганда. Кукмар менен духовкага тыгатырган кукмардын махсус табалары бар. Асты Bir kaşık bir bir kaşık bir ele. Так. Tukta, yok bu bit bizga 4 jetirga deyishim da, kesali sen mana 2 ga. Kesali o'zing kes. Shap kesding endi. To'xtali. Bu birsi, biz buni yeysak biroz, aka tag'in 4 ga kes, aka birsini tag'in. Tag'in birdan Namusunda tag'in. 2 bo'lib deymi? Aka kesib qaraydi. Balkim yorar. Bizning teginasida bormi ekan? Sen mana narsa ekanini bilasizmi? Uxlov. Voy, молодец. O'tirib ishla. O'zingda uxlov tutgan yo'q qo'lga. Voy, menga tutib qo'yarsan. Uxlovni. Tuta, men seni bilirsin. Tuttiraman men seni hozir uxlovni. Uylansang, ko'rarsang, bilirsan uxlovni narsaga kerakligini. Lekin sen bular anglarsın. Так. Mana birsin. Qara, uylanib turunda bit endi. Mana qilib turgan paka. Ati ya'ni biroz boshini oshinardan endi ozgina. O'g'lim qachon uylanasың endi deydi. Ha? So'zlar bular endi bular, tegi ustol ortuna tegi oshirga o'tirgach, endi ol so'zlar aytilmishi qolmay. Yo'qmi? O'g'lim, vaqt bora. Tut. Bismillah. Vaqt bora, o'g'lim. Yashdashlaring bola o'stiralar, sen hamon yursin mikrofon ko'tarib. Ayya. Shulay endi qo'ytgan sayin. Aha. Motor o'ran Ashina siyashib deb oladi. javob berasan, yara alar yeyishingda. Ashina sen Ati vaqtda yetmagan deysan. vaqt yo'q, vaqtda yetmagandir. Ishlayman endi, ishlarga kerak. O'g'lim bir vaqtida ish bitmay. Ayya, Davay, davay. birinchi atag'oyga kerak. Bizning da mana bolalar, onalar ko'rasi kela. Anglayman, barisini anglayman. Deyishingda endi shu ayttirib. Bu tabi bunday bir men birda ko'rgan yo'q eymi? To'xta, men de ko'rganim yo'q, men sen to'xta. Sen o'ylaysan mana lekin sen ida ishim deb men boy berdim. Bu ayber bizning aybatgina kelib chiqsa, men mana Alloh bersa ovga qo'yib shu shunday birini pishirib o'shataman. Sen albatta butun tug'anlarni yeyib. Yara bo'ldi ishingni mana normal deb endi. Aybat bo'ldi bu. O'tirib Mana qarag'ash aytmayman men senga eskacha. Nasa? Ko'z oldidan keladagi restoranlarda bor bitali. Hinkali. Ha. Mana shu boshni izlab olasan deyman. No. Anladingmi? Anladım. Sen o'zing ishla. Hay, o'zi. O'qlov tutasing kelgan edi. Ha, bek oti o'qlov tutasing kelgan edi. Ishlaymi? Yo'q. Demak, sen ijodda no, ijodda- o'g'illar tug'il bit endi, Ilfat aka. Mana hali bizning Rishot aka to'linda bor hali 70 yoshli. Oddiylari ko'p vaqtda yetgash uylanirlar. Ey, o'zi vaqtida yetar hali. Nasibiyat chini sindirib kiradigan ish. Shular shu. Nasib yortishini sindirib kiraman, hech kim yo'q. Men nasib rizqni qana hechkim bor edi. Men mana boshlayman. Sizda fotorak siylar ekan, oshbo'chida. Ha? Yara, tag'in idish to'xta, musiqa qo'y shunda, qo'y qo'rqma sen, nega men bizani qarayman. Biz tegisini qo'yib o'zimiz birini. Kim biladi. To'xta, hali 30 yoshim yo'q deysan, xatiring So'sha uylanirga kerak, sen точно uylanirga kerak. Xatiring bita boshlab. Qo'l bir ishni ishli, boshni o'yi boshqani o'ylay. Shulay, ancha o'ylagan ekan. Aminali yosh 30 to'lmagan. Yara, tag'in bir shug'uling bormi mana bu ijoddan qolgan? Gel ijod bilangina bilmayman, ijod. Haliga ijod seni to'yindirami? Zorlanib aytib bo'lmay. Ne, Shukr. ishlar bor, shukr, shukr. Tir. Aha. Birinchi yopishtirganman birsin. Ilmani yopishtirgan kerak. Ilman uruna, bunda tege farsh uruna tovuq bo'ta. Lekin bir qatnashma ishlab bitmasin. Shug'ul, menda yo'q shug'ul. Azrak bo'sh vaqtim bo'lsa, menda hobbi degan bor, bitni hobbi men azrak чисталыкны яратам, бухталыкны яратам. Вакытым булса, сразу машина юам мен. Ha, men uylarni yuvib shag'am yuvam. Demak, sening uyingda puxtash istaydi. Mashinang ishda Mana puxtaydi. bir qo'noqqa kelib ketarsiz hali. Aha. Chaqirsin. Bu qozondag'ilarsandir bitdi, oshbo'shida andasin tugildi. Oshbo'shida Qozonga chaqiram, qozonga. Ovulga chaqiram. Ayda. Ishla. Ha, o'zing she'rlar yozasizmi, yo'qmi? Botov videosini Habib aytganda, kishi avtor boshqaruvchi deb Semitali olib yig'lan ekan yo'q.
Men o'zim uchun yozib qaraganim bor. Нәрсе келіп Buni шықты? Бетховеннің 6-шы Mana симфониясы ма? bu sizning jilga kirib ketadi mana nechikdir. Sizning jilga o'xshaydi. Қара, мен саған стрит тепкен айтамын, менің де жыр жазып қарағым бар. Әлі кімдердің жырларына ұшап қояды, шоңа көремін. Шоңа, аны үйде ғана қалады. Өзім үшін ғана жырларға. Шоңа мен де ол іспен шүғылленмеймін дейді. Ауылға қайтып, гитарын тұтып, шолай отырғаным бар менің. Бар. Бар. Но, Илшат, тоқта. Сен білесің, біразына қарап, бұл жүйеге қарап, ой, дұрысыраға қалынырақ жүйеледі, біраз жейірге, бала шынкілге әпергенде жойсы бейт олмен. О, міне, шулай енді, чектір. Енді шулай ұқпағыны ұлайғана сілті білем. Көбірек. Так, бұлды, әйде мұсын башта бұлай тұталып қарайсың. Әйде. Отыр, тауық бұртын әйде. Так. Әйде. Бұл мощный, мен мұндай ризықны бізде әзірлегенін қатерлемін, білесің, мен әлі теге бірінші тапқыр. Бұл Татарстанда бірінші тапқыр бұлыра тиіш бұл. Жоқ, оны ішілегендер де мұндай деген рецепттарды шаршырақ рецептлер, ләкин мұндай болмағандар да білеймін мен. Так, болды, әйде. Жабаштыр. Бұл батабек көбірек болмады ма екен? Ярар болса. Тағын бір татар халық мақалы май, бұтқаны бұзмайды. Қарады. Біздің бұлды бет енді мінамды. Жоқ. Жоқ, шай әнсетесім келгені жырларыны көп yazып қара. Керек бір тапқыр кішінікіне ұқшай, екінші тапқыр кішінікіне ұқшай, үшінші тапқыр дүртіншісінде өзінікіде келіп шығарға мүмкін. Шоңа бір, еме? Болды, міне, тағын тікісіне тірі бізді, қам қызықтабыз аны духовкаға, еме? Достар, әліге біз бұл бірінің ішіне ішілегенде, сіз біргелешіп, Жиля Қапақ Шетқанова кеңештерін қарағызды. Сәлем жанқайларым, бепкейлерім, ханымдар һәм туташлар кибетләрдә якынлашып килүче бәйрәмгә носки, шампунь эзләп йөргән арада, тиз генә берничә файдалы киңәш бирим әле. Юк, тукта, иң башта барлык ир-егетләрне сезне ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Илләребез имин, дөньялар тыныч булсын җаныкайларым. Алда яллар, бәйрәм ялларында иң тәмле ризык ирләребез әзерләгән ризык. Бүгенге лайфхакларым ачык һавада ушакта пешерүгә бәйле булыр. Бүтән гаиләгезне җыеп, көч-хәл белән өйдән чыгып китеп ушак якканнан соң, казан кәстрүлегез өйдә онытылып калган икәнен белеп алсагыз, ризыкны фольгада пешерергә мөмкин. Мангал өстенә фольгага төрелгән бәрәңге, балык яисә итне куясыз да, вуаля, тиз арада пешә дә чыга. Иң мөһиме, ахырдан табак савыт юасы юк. Тагын бер киңәш. Фольгага балык төреп салсагыз, 1-2 телем лимон салырга онытмагыз. Телне йотарлык булып пешәчәк. Яшелчәләрне дә учак өстендә фольгага төреп пешерү бик җиңел. Кыскасы, урманга барып, пикник ясарга уйласагыз, кәстрүләрегезне алмасагыз да була. Иң мөһиме, фольганы онытмаска. Күрешкәнгә кадәр бәпкәчләрем, Җиләк апагызның киңәшләрен үтәгез. Сау сәламәт булыгыз. Пока-пока. Ярар, Җиләк апага зур рәхмәтне белгертәбез дә, дәвам итәбез. Илшатка рубрика әзерләп куйдык. Илшат безнең шундый рубрика бар. Қара артистler ойнайбыз аны. Кімге нинди эләгә, сиңа бүген менә шундыйрак эләкте. Син аш бүлмәсендә бик нык пешерергә яратканга күрә, сиңа төрле илләрнең ризык исемнәрен әйтәм мин, ә син шамалап карыйсың. Ул нәрсә булырга мөмкин икән? Мәсәлән, татлы пирог, бәлеш, белмим анда, пицца, тагын нәрсә әйтсәм, ул шамалыйсың инде. Шул илнеке, бу илнеке дип әйтеп карыйсың, яме? Иң беренчесе фытыр дигән менә. Фытыр. Исеме миңа бик шат. Фытыр. Фатар садақасы деп әйтәсе килә. Фитр ошаган, димәк, нинди ил? Бу безнең Дубай. Ирак түгел, мөселман иле дип әйтәсе фытыр булган ди ара. Ну, Мисыр. Мисырныкы. Мисыр пирогы бу. Бу Мисыр пирогы булып чыкты. Дубайдан барыбер якын инде. Якын тирә, Ирак түгел. Күршеләре генә. Күршеләр. Нәрсәләрне әзерләнә икән чикүлисең? Бу пирог өчен.
Bu pirog mi? Pirog. Tak, bunda pirog bo'lgach, bunda un bordir endi. Молодец. Un bor. Un bor. Un bulg'ash endi tege Ayya, Üstüne ili bunda pizza bo'la endi. tege boy. Unga narsa isteylar endi. Xamirga. Un. Unga yo'q. Manda yumurqa bor endi. Mana молодец. Yumurqa. Yumurqa bulg'ash hali tege sıyırdan sav o'tirgan neyda bor ya? Sütünde jiberamiz. Sütünde jiberamiz ayı. Ish ingredientin bilding. Bunda bor endi shuprasi-da. Şüpresi, Tuzda moy. seveler barasa, albatta. Moyi da Moyda var. bor endi, nechta bo'lmasin. Hali kremi da bor ekan, nima? Kremini azalilar bayttirib. Mag'alabiya degan kremi da bor ekan. Аңада süt, shakar kerak. Ham kelib chiqa mana shunday. Tamli rizq. To'xta, bu undan g'ana ataradimi sen? Bunda nechta bor endi? Yumurqa. Tuz, Anladım. Yumurqa. Anladım. Bizda mana azirlamaylar, bizda mana pishirmaylar kerak. Yarar, ketdik olg'a taba. İkisine. Philadelphia. Mana endi butun kishi bilaydi. Philadelphia. Bu bizim yaptan bu. Niye endi qo'ya bizning yoqda bo'lsin de. Bizning yoqda qo'yda. Philadelphia. Bizda endi mana azirliklar. Finlandiyada bu. Yo'q endi Philadelphia. Philadelphia deysiz, ismi Philadelphia deb atadi. İsim atıla. Ismi Philadelphia. Aha. Buna Qo'yasin Philadelphia zakaz berasin degan. Bizning yoshlarda bek modni endi. To'yoqlar bilan shunday. Kaliforniyasi bor alaning, Philadelphia'si bor. qo'ya. Abi maki var. Qozonda mı? Abi maki bor anda. Tabaki. İlşatni siz bitni yaşanıyor ve dügüler bilen indi no indi. Yok be yok. Ro. O belki başka Japonski. türlü tilde aytiladir. Japonski. Rizq. No. İki tayak bilen baytlar başlaysan. Anladım men mana. Bu bizim rollu sushi bit bu. No indi. Ne bilesin men yaratmam be. Ha? Yaratmam men şuna bilmem ana. Şu ne? Oşağım yok. Ki. Yok yaratmam men rizq tugul. Şimdi nasıl yaratasın? Men mana bir iş kurtan oşaq paragram var. Tamam tuzurmadı o meni. Şundan beri. Meni beninin riziklarına jitmeyince dedin de. Biz bit indi bu tabi bizga Ben- it kerak. It. Berenge. Berenge it kerak bizga. Süt kerak. Shawarma kerak. Ay, qara birinchi taqra sharatam dega sushi rol yaratmagan kishini. Yok sen yaratma. Mana sen avat. Ay, rol Philadelphia. Shunga, ana bar Kaliforniya degani. Ham boshqalar. Bu endi eng populyarlarining birisi deb aytaylik. Ana butun sharlar. Mana xabar turadi. Dega kerak aning uchun. Dügü kerak. Avokado. Onu Balı. bir türlü birden şişeceğiz. Ay. Philadelphia siri bor ekan, shunga ko'ra Philadelphia. Yarın da biraz yanımda yine. Wasabi da bor, imbiri da bor. Yaxshi. Yarar. Ryoshti degani mana, ryoshti. Bu ne deyil ekan? Bu shunday kelimalarning harflarida shunday degan ikki nuqtalar da bor mana islarida. Arap. Yo'q. Bu İki mana nokta var ayı mı? mana bundan to'g'ri aytganda ketira kerak mana tega. Mana kartaga qarasam, mana G'arbistonlar bu yoqda bitin. Ayı. Mana biz bunda, bular mana bunda. Kun botish. Kun chiqish. Bu kan batıştayı mı? Kun yoq ayi bu mana. Shunda. Kun botish tun yoqdagi illar nindi illar var? Nokka geografiyadan ishlaydi. İşliydi. Yezila. Kun botishda sovuqroq hamda illar endi shunday. Hakkebik istavoni daralar. O il. Mana til işinde da til işinin oryanında. Qaysin bilasan? Nindi illar. Skandinaviya illari. Skandinaviya illeri bilemi işte bilem. Men bitne qozundan Moskva Iroq qaşib tege Iroq qaşib tege bilib bo'lmaydi. Bu şun patriot ekan men aytayım. Şun patriot bu. Birinchi yaponskiy rolli sushilar. Oxşam, Yaratmay. Rossiya shitkashi qaram yo'q. Kerak tug'ilay. Şun Finlandiya bo'ldi bu rizq. Bu Finlandiya tug'il shaharifna. Shved. Aha. Shved. Shvetsiya. Shvetsiya rizq. Shvetsiya. Mana bola. Mana. Mana narsa kerak bunda. Köln bilan shundayroqdagi so'zlar bor edi. Reshti meshti. Narsaga o'xshaydi. Mana sen yaratgan rizq bor anda.
Mineral it. Итті түгел тегесе. Хинкали. Yok, it түгел енді. Бірсе. Ит иттен ауылда, қала. иттен қала нәрсе? Süt mü? Yok, ауылда енді сен яратқан кезде. Жей бойы азапланып істерге керек. Бәрәңге. Әйе, молодец. Бәрәңге болғашында қомыры бардыр енді. Yok mu? Yok şu an işleptir. Tuz var indi Soğan var, tuz var, tuzunu bildi. Hıyar var indi bunda. Kıyarı yok конечно, no. Soğanı var, Soğanı var. gümbe var iken öyle. Gümbe var. Әйе. Tuz, gümbe. Міне шундай қара рисок келіп шығған яра көрсетем. Сен азап алып тұрмын мынандай опять гүмбелері. Жеке жасағандар мұны. Бұл бәрәңге енді бәрәңгені жегендер де бұламақ иттіріп үстіне шол кейбірлеріне ана соғандарыны Жайып қойғандар жайып қойғандар да үстіне гүмбелерін сипкендер де шалтыр. Мына шундай меште пішіргендер. Біздің тоқ бұттары қара. Ай матыр болып. Ах, төбет ешілген. Çilgen mi? Yuqaрақ жегенбіз бұған. Яра кетмей әлі қая. Anlaşıldı mı? İste kaldırdı mı? İste kaldırdı. Röşti. Şvetsiya. Şvetsiya. Geografiyadan okuduğunuz kimiydi? Yara. Ya aytmayız. Ay aytip durmuyor. Yok, onun gaybı yok. Yüzüne kızılık Yok, manda senin gaybı. gaybı. Benim gaybım bunda. Onu Yarar. Aya özümüzün yoqlara arak koydik hali. Sır bilen açma. Sırın anladım ince aşmasına tekerin yani. Açma mene bilesin mi? Totar әйе, Totarnыкына ұқсашырақ. Aşma. Lakin tege açma, sır açma. Açarma. Mana bu qo'shiq tekanbizlar kerak mi? Mana әйе шул ялары. Aytaylikni qo'shib. Açma. Bu Kitay. Yo! Kitay sen açma, açma Kitay. Bırak açma. İlerisi değil. Kitaylar açma. Onlar açma. Ha? Rəseydə bu, biləsinmi? Rəseydə Xəzərədə karta. Yasıyız. Gün yağıraq. Bu künyak Künyak istə, künyak asta. Əyə, mənə. Tügündərək dingizlər də var andalarda, dağlar da var anda. Qaş. Anladım yani. Qaş. Tege man diyene belki bayda yürüleşo mu la tege? Yok. Var kılıçlar benden onda, ibrler benden onda. Qozog'iston. Assa. Qozoqlar bular. Yo'q, bular biznikilar. Assa. Ay anladım yine. Son hele bizde tege bir tekiteler tege Mana shular. qizil kiyimlar Mana kiyib, shular. ko'ylaklar kiyib. Ay. Mana shular. Kafkas. Mana Kafkas. Dil ishida. Teleshning oriyog'ida turadi. Shul tega Dag'iston, Naranda. Tog'liroq yerlar. Dagestan. Açma alarını belki bu Kabardino-Balkariyani qidirdi bildim. Alar to'shda Kafkas deb ataydi. Bu tog'lar inanda. Milvori, tegisi, mansi. Boshqalar açma bo'lg'ash. Bu nima deb o'ylaysan? Rizqlar Sir bilan sir bilan açma bo'lg'ash. Bu mana Ozarbayjonda ham tege Hinkay to'g'mi bunda? Yo'q, Hinkali tugul ekan shu. To'g'mi? Bu shunday pirog. Bu pirog. Qotli pirog. Bunda esa pirog bo'lash qomir bor endi bunda. Bor endi bunda bor. Bunda tuzi bor endi mana. Bor, endi qara sen degan edi kerak, mazakdagi kerak. Tega sariq endi u. Ya bit endi u. Bitning Selamda birov, bilasizmi sen? Yo'q. Ha? Bir student shunday yaysab. Bu student bo'lsa endi iranib kelgan. Mana zoologiya bo'lganmi endi bilmayman, fan biologiyami, zoologiyami. Bitnigina iranib kelgan. Mana hozir so'raylar. Nima irandim? Mana irandim, agar biletni tortib chiqardi. U tortib chiqaraman, soriq ekan hozir. No mana soriq endi ul deb aytadi. Soriqning jini bor, jini bo'lg'ach, biti bor. Bit endi ul aytadi, bitni sal sanab ketar ekan. Hozir tega mana professor Arkarantak. Baliqni siyla deb aytadi. No professor baliq endi o'ylayman mana. Baliqning jini yo'q, jini bo'lmag'ach bitida yo'q. Bit endi ul deb topdim. Bitga kirib ketadi. Sinatega qamir bor endi, qamir bo'lg'ach tuzda solar endi bunda. Anasini tuz solg'ach narsa endi biz men siylashdik shu qamir bo'lg'ach endi. Sütü bular. Endi mana. Haligi tovuq ostidan olib, sholtir. Gumbasi da bular Burada tovuq ostidan gumba solmaylar endi bunda. Tovuq ostidan olib nasa solar.
Yomurqa. Ay, ya Rabbim rahmetli Allah'ım bu jigitga osh bo'lmasida bik usta pishira bila turgan qiz yunatindi yemazin qarashin. Amin. Birasara bir umid duolarga qabul bo'lsin. Amin. Mana shunday. O'tirasan sen Ishot, mana shunday. Ochma sirim. Ay, oshma deganlarini. Oshirga yaramaydi deb. Oshma, osha bo'lagan, oshmisha. Ha? Bo'ldi Ishot. Bo'lgandir bo'ymi? Bo'lgandir, sen yetgandir deb o'ylayman men. Do'stlar, mana bizning hali angamada Ishot aytgani men gitarada o'ynay bilaman deb. Ayy. Biz bit shunday kishilar. Biz gitarasini topdik tezgina. Tekshirib qaraymiz. Ishotni yeysa meni. Ayy Botabay. Meni. Siz Meni gitarada jiro otamiz hozir seni. Men gitara o'ynaysan jirasiz. Ay men jiro. Akkompaniyator. Moskvadagi ish. Moskvadagi ish. Hali Moskvada o'ynab bergan shunda bitalisim men bir ish distak o'qib kelam degan edim. Bir sıyır bita. Hamon kelib jetmadilar, yarar. Avloq aytgan yo'q, avloq yo'q olib kelib beraman. Hayda. Yarar, sen motoruna bir tovuq tashiytam men. Tak. O'zimizning motor dardlishini boshqargan Shtoymi? Ayy. Turkiyami? Kanalisti. Ayy. Exprom jamoat hali o'ynab qaragan yo'q. Hayda. Ey sen yaşlık, güzel yaşlığımdı. Jırlarıma koşup jırlayma. Men sana udan turgan turmuşumdan. Bu dünyadan hişitat duymayma. Hazır kuşum tabla. Ömer, Ömer, Ömer ötersen utanmayman yıllar ötkenige. Yaşayım solu merhamede ben de dilemin. Kıyaşlı günlerim gitgende. Ömer, Ömer, Ömer ötersen utanmayman yıllar ötkenige. Yaşayım solu merhamede ben de dilemin. Kıyaşlı günlerim kütkende. Ay молодец. Rahmat Botabay. Şu kadar Tak, motor что insan. qarali tak, что andymındı gitaristim. Kerak bo'lsa. Ey, shirlab ketsa, urib ketsa, yeysa, kela olmasa gastrolga. Tarifni bilasan. Chaqirasan. Kelib o'ynab ketiramiz. Rahmat. Rahmat. Olib tabarimiz, olib taqadiz. Yarar. Ya, do'stlar, bizning endi degustatsiya vaqti yetdi. Ishot, senga zo'r rahmat. Молодец, bu yerni. O'tadish, rahmat. Ey, hozir. Demak, bizning degustatsiya vaqti yetdi. Ham tekshiramiz. Durust ishladimi ekan sen bu ishni? Durustlarga durust ishladikmi ekan biz? Yo'q. Ya do'stlar, shulay ayttirib, mana bunday rizq kelib chiqdi. Hozir senga qiziqtir endi, durust ishlagansanmi ekan sen yo'qmi? Mana shuni bilasan kela. Aya, ona bilgancha aytgani. Agarda sen durust ishlagan bo'lsang, qadrs kelib chiqqan bo'lsa borisida, intriga saqlansin hali birozgina. Senga bizning topshirig'imizning general partneri bo'lgan Ko'kmara metall savod zavodidan haligi shap Grace liniyali Ko'kmara tabasini topshirishamiz. Sen agarda otgan ishroqda mana kimga olib qo'yasan endi? Men buni olib qo'ydim, o'zimning eti yeymayman-da. Albatta. Men aniga deb o'ylagan edim aytay. Ating pishira biladimi, yo'qmi? Shundan ayirmali bo'lar. Yo'q, eti ham shekilli. Ha, yara. Bu ishli. Ishli. Bu Ey, kirib. uydan tush ishli, ishida ani yashaysiz. Mana, qarasa yaxshi. Demak, Ko'kmara savdo markasi jamoat endi siz bilasiz, u vaqt bilan sinalgan savod sabam. O'zi bizda Rossiyada yetishtiriladi. Haligi savod sabani siz umuman haligi tobalarni, kastrullarni, anda balish pishirasiz kelami, quymoq ishinmi, ularning turli kalibrlar, turli diametrlar deb aytmayman nima, tobalari, kastrullari bor. Shunday nirjavikadan ishlangan savod sabalar. Hamda endi kimlar mana bog'chada biz irodlar kelib ishlarga yarata, qozonlari, turli litrli qozonlar. U qozon o'choqlarini men bagajnikka solib 50 qo'ylarga ayirtganim bor. Mana shunday joyli savod sabalari bor. Ularning internetga yurib olishlar mumkin. Ham endi firmenlik kibitlari bor Ko'kmarada. Qozonda 4 adres bo'yicha Pavlyukin Rama 114
Рихард Зорга урамы 11Б адресы бойынша орнашқан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, квартал якларында Мухин урамы 23Б, һәм инде Обед Үзелеш районы, Ленинградский урамы 27 адресы бойынша орнашқан бәхетле кибетенең менә беренче катында әлеге табалар. Хәзер интрига. Монда барабан кагыра кирәк. Ага, так. Тарам-там-там. Ну ничего себе! Ай да молодец икән мин. Дөрес эшләгәнбезме? Дөрес. Күрдеңме? А? Бер нәрсәсе генә дөрес түгел икән. Беләсезме? Монда миңа язганнар, мине рецептын карадым. Без бердән бер нәрсәне дөрес эшләмәгәнбез. Менә бу бәрәңге, юк, яфраклары ярарынса карамыз. Бу принципы дөрес бит инде, шул инде принципы. Шул тышкырдан караганда бит нәрсә дөрес кебек. Без гарнир итеп бәрәңгене эшләдек. Мин белмәдем кая куярга. Рецептта ул беләсең ничек? Бәрәңге эштә булган. Гөмбә белән бергә. Молодец. Менә башта бәрәңгесен җәйгәннәр камырга. Аннан шул гөмбә утыртып куйганнар менә моны. Ботон инде. Һәм бери. Яра миңа гаеп итмим инде. Без булай яшарбыз. Миңа булай кызыграк. Булай матуррак. Булай матуррак ае. Тәлинкә теге менә бой тора. Шулай. Дөрес, бай тора. Әйдә хәзер ашап карыйк әле башта. Гөмбәсе. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Әйдә башта бу эшләрне хөрмәт итеп авызы фарагыз әле. Камырып пешкән. Бәрәңгесе дә пешкән. Менә сез ашаганда Авыздан җитте микән менә? Авыздан сулар китте. Кара, тогы да пешкән бит моны. Тозы җиткәнме? Менә тузы әйе. Тавыгы пешкән. Без синең белән нәрсә эшләмәгәнбез. Тавыкны бераз тузлысы калган икән. Менә шунысы гына бар. Ләкин мин аңа бер кашын да гаеп итмим. Тузсызрак булса, сәламәтрәк булабыз. Шулай. Әйе, тузны өстәргә була, алып булмый ди. Абылай гомумән алганда бик тәмле ризык килеп чыккан. Без молодцы. Әйе, ботынына бераз тузарак кирәк икән. Но 80% якын килде инде монда. Хәтта 85%. 85 дип әйтеп Хәтта 87. Шулай булгач, тапшырыбызның генераль партнеры булган Кукмара металл савыты заводыннан әлеге Кукмара табасы Кукмара егетенә тапшырыла. Кукмара егете Илшат Сафинга. Илшат, молодец, менә синең кубок. Менә синең алтын барс. Шулай. Кукмара. Әйе. Без бергә. MTV премиясы сиңа, менә. Рәхмәт. Әнигә кайтып тапшырасың. Менә шушы ризыкны пешереп ашатам Алла үзе. Пешереп ашатасың, яме? Сөйләштекме? Рәхмәт. Килештек. Отчет җибәрәсез миңа. Булды. Булды, Илшат, бик зур рәхмәт. Әйдә, менә сүз уңайнан сиңдә алдагы нәбитне концертың, әйтеп уза Казанда концертыңны. Чакырып кал. Хөрмәтле дуслар, яраткан тамашачылар, мин сезне барыгыздан чакырып калсым килә. Үземнең Казанда узачак өстәмә концертыма, ул безнең узачак 21 февраль көнне Unix концертлар залында. Бик күңелле булачак. Мин сезне барыгызны да чакырып көтеп калам. Мин дә Сезне киләм. чакырам. Алла бирсә, чакырып билеты бүген үк алып килерсең дип уйлаган идем. Бар ул бар, алып килдем. Бармы? Бар. Яхшы. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр атна сайын күзәтеп барыйк. MTV телеканалда Илшат сиңа иҗади уңышлар, әле уңышлар. Гаилә төзерсең, вакыты җитер. Ышанам, мондай акыллы җегет өйләнмичә калмас. Яме әти-әнисе борчылмагыз, Кукмара аякларына аерымдан бер кат сәлам. Дуслар, бүгенгә саубуллашабыз. Ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз. Пока-пока.